туох пар наукалар кытта барата кытта хебесте. Хайдакта бутын музыка физиката хуак, геометрията хуак, алгебрата хуак, математиката хуак, арифметиката хуак, музыка суак. Ты хелегар мне бардака мне барата нучетуле мне бам барата нучела арабодан албыпыт сакалы кыян саан баппыт 19 света атылар бут үсүтерен билеген Колковская кыяна акпатта болан эребиткени. Дургон бар болду да аны бихитин акпыт, дургон соқ болду да бутушу да аны бутушу. Не билеген бәбиттен тутулукта. Кас дистака бәте патриот булакта. Беге оğlar butlu sakalı itaatı buttanı tuğak var bile korap butlu barata sakalı de saat tuğlakan soğuk. Illı bir emete rakt ıllıla men bullarını oyur sakalatır kıtın bir tamın isterdim. Allah to durkon bara to komudlan gelir. Почему начали использовать рок-музыку? Знаете, то Джону Кутта John'u tuakka kellere bu iddialı tuaktular. Mustafa. Hayat ya. Вот. Ух ты. Вот. Onunla ondan bilingi üyerekka mihana var historiyanı üretenler varan içi tuğ baratın üretek, folkloru üretek kasap folkloru historiyanı üyerek bakka ere onunla manlıgerte üreter tuğakta ulakan tuğ siteta huak bolu deyan evin beyan historiyan kantan kabdetten kantan törüttak bıtın kantan kanlığı muhtarı kıtta heviyastak bıtın bildak bıtın bilgi folklor deneme muhtarı bilgi historik bıtın uhanna bilgi barı amuktalığa kehanlı bıt bebitli bıtın da üreter biter bıtın amuktalığın rahanı budanlı literatura diyen folklor diyen İşte barata bihitullar bu puata muktan ki bitullar onu bihici website европейская мировой стандарт kakillere hatırlar. Me bitul butuna me sağlı verin yaktak bitte de olan baramık verek bit tuğa ve hetten kirahine küstak olan bilgin baratır içi nauşnay tılgı kirahalamık bihi Törüp bütün üreter bitirdi anı barta amuktuluğunu üreter bit anı amuktuluğundan bullanı harap olan baramıt ol bir bütün nüçılıdı kıyan sanal bakpıt kıyan hep hep sağlıdı kıyan eter kıkmıştı onu baratın üreter yakınanı as amuktuluğun baratın eti barata İtalyanskay греческой, латинской тылына бии барта музыка үйретебит. Аны туран барата анды дүкенеме барата латинской, латин тылата анды театр бут алфавитынан бары онан бии хуруна жабыт. Анан мен этекпен бары буны иши
tıl köyün bilinen çakçı bir üyeter bollak butuna. Na bir olsun üniversite barata filosofiyada buldum, literaturada buldum barata bir ama tılların harabıt. Ottan töretti butuna sahra bırak butta vak valla. İşte kalı nauktan konferansiya bağ bolar dağını. Bara sakalalar butta bara nüççüler haran kiren bara but bir de ki sakalı haraka hava kadar nüççüler bollağını işte siz kay konferansiya kudu bolan takkar ki de onun mi bir bekle yakınada ottan bu respublikanskay bollağını hinkapsite kasok bolan baranı barata nüççüler bolan aldı mene ondan eme kavuslavın töret butun tönünlere kadar bir tane toğde takka onu tönlere kapı bir naççani her eskütün bir İhnagi nauştan konferansta gitar bollak butun sakalı gitar takbut. Uluslararası bolanın nüççalığı da sakalı dikkat olanı mehara bırak takbut onan bilgi. Tıl butun çakçı kaçı tekbutun, işi tekbutun bağıra bollak butun, beybi tıl butun, oddu bulu diyanıvın yakanı bağıra takka. Atan tığ heligarı meba dakamiye. Barata nüççatılı meydan, barata nüççalı hara bolan albapıt, sakalı kıyan sağır bapıt, 19 süvete atılır butlu süteren bilegin, Kolkovskaya kıyana akpatta bolanlara bitkini tılların bilegi, tuğunan sılabarından üretenlere bile bit. Tayda da Kolkovskaya min elbette üretip bolanmın, tılın baratın sılabarından üreten, baratın içi tılların, Beatı buharıtınan içi bilgi tıl bahçıtlar bıtınan içi ensiklopedist katıl bıtınan sakatları durğanların tuğunan içi bilingi uçunan da bitet huributlarının içi onun oğuran içi min ağın turabın atan kine tıla hüddak üstak taya da bilgi bu 19 süretten hübbe bir 200 yukarı bilgi uzatıl butuları yan barata amuktalıga bara neler abiyener bu ata ahne düdünanı bula neler anam bihi tılbıtın kömüşkü yaktakbit ona tuvaktına eterim diyenişi bihigi törüt durğanlar but törüt ahamyalar but uğusların ahamyalar but on kolu kuduk payazi bit hiç payazi bit tılbık komuğunun tılbıt yün sanatın gühün, Suriyaççılık hatta kudu bulu Huriyaççılar, Huributları boğulu içi beyabıtlı bıtınan, ki birliğinde kıyan, bir bektir nüçalı bir bektir dağıra kantıl bıtı, bulu gılıp olan içi, törük bulu gılıp olan muteşe birliğin, tıl bıtın sütürek bıtırtı çiye, beyli Yunus kaybıt, Kolokovs kaybıt, Олимпадис Сапрона, Алампа, Нюстроя, Bana kolumnirniki var, bar ayemlilerin bilgin literatura akillerim mit bilgin tıbbıter, ulusların tıbbıter, onu bize akillerim mit ona nağabıt. Hatta bilgin süraççılar bu tıllara emniye uları da bilgin narot süraççılar bu emniye bilgin tıbbıtın Suriyonlar içi tıbbıtın küsbütün emniye bilingi canlar kayan bir bapala balı gıtılı olan bilingi nüççalı sakalı terminlerin nüççalı nakalı terminlerinin içi terminologik şaskası var bastıkından içi kim Platonuska dakiller bittere onun içi bilgi ulu filologlar bitkiler bit işi atır bit bayışıp yunkurduk ona эти Семен Андреевич Новгородов, он Никита Спидонович, Курдукич, Григорьев, Никита Спидонович, Курдук, Улу Иракта, Жанарвутун, он келинер слова аддырында, андырғанын үйреппеттерін Курдук, аны бейгі чақчичи, бейгі университет бітер, улахан, кафедра ағылдан, Sakıra muhtar, ayak aksana muhtar onlar bir tılbı sakatılın üretenler. Birinci saydılak biremeyse saydık takbıt bulukta da bulamıramıt içi
eterlerdi programma barata olarak barata açacağım bilin tıbbıtın öğretmen konduk pıtın eterler. Ana min tuğet yakın bağırın. Bilin parabıt estiva emniyeti emi hakuna kirleren turallar. Ondan kirliler bu ministerstva просвещения, Министерство науки, просвещения науки. Onu kıtta altıhanlar çağırırım bastan latınlar bıttarağını bileyim kışçatan eheller. Kışçatanlar bileyim prezidime bol baka fakultatif kakellere atıldı. Fakultatif bolla da hani bilgi oğlar bir sakalı kıyan kasapap oluktur. Omuktulun kudu üretenler hem. Ola da bilinge oğlar kapsiterde kıhtara su beğenen kıdılargar. Onda kidene akpap olarlar. Onu bilgi içini bulur gattan saka Sovetski Soyuz öğretmenlerin literatürünü tarihini onu eşe örgüten bilgin bulur predmetleri predmet bulutun sakatılığın çödüvet yaktak bitti. Çürüyakçılar bütün ime bilgin açatanlar otelden bilgin onlar klasik kıtar bütün ne kıyım bilbetler saka olur. Onun sakalı muzikana kolleska bu hatta üdük muzikana skola bilgi oğullar bu bir doğa sakalı şöyle bilbet. Hakalı bir doğa ılığanlı baharbat. Kine üret atığın sakalı gımanlık vardı onu kine rotadan nadi battır. Kine Европейска muzika üyenler de ondan olduk. Kine tuğulu bilin yaktırın baharbat olanlar bitti min. Kendiki bu. Kastı bir yandan takıl ürettim daha onduk turuk kakelli bıhılak. Bilingi canlı tuğakıdı nadi battır. Eder çattar ehik bihigi. Otoyuk putu nadi yaktırdı, evet o sakarıtı nadi yaktırdı. Burada bilingi eretti, onu durganlarını üretenler. Tuğakabarın herlerin beyleri de bilbettir bilin etti. Sakalı bilbet olanlar. Onu sakalı şöyle bir üret yakınlarda olanların kendiki bu ulat taktırına 30 sasteti taktırına bir de düller bığılaktırı bile toğda toğa en sakalı bir bakını toğa törüt kultudan bir bakı diye taktırına ele otuttak diyordun çırak onu yine diyorsep antın sübbeçiler onu bilbet toğa takka kemiler bu iğneği onlar bilin bu ayakıl bolla bari onu iyiler toğtuğla kanıları kurat eğer bin ayanır bollak buna bir de kurata kota sakalı kapsepet. Bu da antrene. Avtobuska bulur atımın avtohalgamanın hıllakı kalember. Bir sakal nüçelik emgit beteti bit nüçelik kıtılı üstüne harakında putlu ünlü ve sabit üyenler. En toğa bu sakalı harağında sabutu sadullar bular atı bulamıran. Harak kıkmış saklılar nüçelik. Ona hem sakalı harağın. Onda kayakları barı sakalar mustanlar hem bir bebe. Tünkamış gayreti bit. Ondan beni tekun barım bilingi turukka. Ne bilgin bebitten tutulukta. Kas bildi sakı beyte patriot bulukta. Bilgi oğlar bıtı sakalı itaatı bıttanı tuğak bar bilgi korap bıtı barata sakalı desat tuğlakan soğuk. Desat bıtı barda predmetnay. Saka kulağı var bulamaz sakalı mikrotik üretirler bulamaran kendiki oskulağı kirellerin yüzçü kulağı kire anılır ondan kabiheller. Ondan kendiki bitireleri vapşı sakalı bir bak kulağı anılır anı turan bilgin tuğak var barata omuktu bulan barata omuktuğun Angliska dili bilir bulan anılır. Ana müjduratın Angliska tılışıyorsun şey bulamaran bilgin canlar. Çakçı kırktak, üsomuktalın millaklarını, beylerin tılların, Nusça tılın, Angliska tılı, Kitay tılın millaklarını çakçı beylerin, kömisken eklerini resep, olgunamaran beylerin törüt, kulturatın törüt, ıratın bir bepollağına olatacağı, ırakam buladı yani.
Atan, işte barata ağlamıda. O kaybollarına ıllı bir emetir, rakt, ıllıla men bollarına oyur, sağatır, kıtın bir tamın isterdim. Ola то дурком, брато комудлан кедер. Я же не понимал, но малых лет у меня странный мальчик. И слушал, и как будто они гармонический звук переходят. А там мелодическое там поют, вроде бы, да. А когда возле опушка леса сидишь, они приходят гармоническим звуком переходят. Олин, потому и есть два вида звука. Гармонические интервалы и гармонические аккорды. Гармонический интервал, когда мы играем вместе, вот. А вот мелодический интервал, пожалуйста. Вот. На этой основе и делается аккомпанемент. То есть гомофоническая фактура называется. Мелодия вот. Это народная песня, вроде бы, да? Всего 3 ноты. Если я сейчас буду это мажорные мелодии превращу в минор, совсем другое песнопение будет.
Вот. И опера. И опера написал. Смотрите. Вот, еще. Вот это. В прошлом году премьера была. Вот это боксеры еще. Нюрнбакан. Вот Нюрнбакан тоже. Ketebinde kahan meyaka küskiren, kahan baratın ödden, baratın tokuddan, tuapalı, tiyamatın tokuddan, o çare ki müzika tekire. Eskütün en ihin şöyle bir bekare, çiçi bekare, en tuğda huriyaka ansu. Olur istorini bir takını. John ihin tahın, John psikologiyatın, filosofiyatın, etnografiyatın, itibarata tılın, onu tahının ise kini bu geografiyatın, kayıtına kanan kiren takarın, öyle takınır, baratın öyle takınır yani şöyle müzikanı oraya konser. Tayetaka müzika tuğpar, nauklar katta barata katta heveste. Haddakta bu bütün müzika fizikata huwa. Geometriyata huwa, algebrata huwa, matematikata huwa, arifmetikata huwa, müzikası huwa. Müzika barata çığılandan barata var, aksanından. Kalır bu bardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hette durgan. Hette durgan bolla da barata hatta. Do, re, mi, fa, sol, la, si. İşte hette durgan, sette sıfıra sama anladığına hama ulakan sıfıra. Hristiyanska işi idealge. Hristiyanska idealge hette din sem чудес, семераса отмесь 11 третьем марте. Вот семерка это считается священным числом. Вообще, оказывается, удивлена, если барата, он цифра адlı барата, творческая цифра динатlı. Allah Teala'na ayır küçte цифраларды. O ayır küçte olan için fevor huryantar bastıkından numerologiyanı. O numerologiya tokpa barata пучигала 1 это прима, 2 секунда, 3 терция по-гречески барата, 4 кварта, 5 квинта, 6 секста, 7 септима и октава. Октава, что такое? Греческое слово, это означает повторение звука. Вот. 8 раз повторяем до. Один октаву называем. 8 цифр. А потом идет уже тоғыз цифра. Тоғыз. 1, 11, 12, 13, 14, 15. Нона, десима, ундесима, дуодесима, тредесима, квардесима, квиндесима. Это, говорю, это 2 октавы. Это простые, сначала до октавы, это простые, простая октава. Антон это составные октавы, это большие октавы. Это греческое называется. Потому что, почему 2 октавы мы изучаем? Потому что 2 октавы находятся в хоровом пении. Сопрано, альт, тенор, бас. Четырехголосие это хорошо. И человеческий голос имеет только 2 диапазона. 2 октавы диапазон. Диапазон что такое? Диапазон это диапазон мы называем объем звуков. Объем звуков на данном инструменте или голосе. На данном инструменте у нас 8 с лишним октав фортепиано. А человеческий голос 2 октавы всего-навсего. Вот потом любой инструмент имеет много октав. И симфонический оркестр мы играем 6-8 октав. И это достаточно для общего понимания. А натуран другого бардатуунан баралдар. Колебаниями. Физикалар билерлер. Герц. Это колебания каждого звука. 440, 220, 110 и так далее. Если когда мы
от ля 440, 220, 110, 55 и субконтрактовый это 20 чем-то, 23 чем-то. Ага, вот все. После, почему нет 20 для субком? Потому что она плохо действует на организм. Разрушает полностью организм наш. Вот потому ниже для субконта нельзя пользоваться, потому что когда первый Оффенбах использовал свои оперетти, ни одного человека не стало в зале, все убежали. Почему начали использовать рок-музыку? Знаете? То Джону Кутта, Джону Туаккеллера был, и далее тохтулар, чтобы развлечь людей от политики. А потому что от другого хиттактена кихибар это деянлар. От деяна туда дева поланлар. И иструа киранлар. Бехтен труа киранлар, и никогда тува арганинсеп. Это музыкальная наркомания называется. Рок-музыка. Оно-то начи беги музыка ветер, тоғды чөдді кәпсә ветер. Тоғры бұл музыканлары қаддары диктиваты көйділдер. Бейтін қаднады сығыр баттар, мен оны маны кәпсә аты бұнданы. Мен еттен тоғра қамы, әпі мен өйдібін тоғра тақы музыканлар көддік. Біліңгі тұрыққа, біліңгі білемеға, өйдәк, білейләк, улақан специалистер музыканлар білем алдар. Компьютер репт, бир репт, то это ток пар, но когда брат бир киран калар. Он бир бахабол, андас музыка на меню репетам, мен физикада куан верем бетам, алгебра геометрия брат бесквер мек окей олар не. То нам брат алтас боламын, андас музыка работа бухрулдан турады. Холабур музыка это бессознательное упражнение души в арифметика. Считал немецкий философ, математик и физик Готфрид Лейбниц. Извините, музыка туак темпа довольно, размер довольно. Барата чигла намара. 3 четверти, 4 четверти. Почему 3 мы играем? 3 раза счет это означает. 4 это уже у нашей длительности нот. 2 цифры означает половинная нота. Длительность, а единица означает целую ноту. 8 – восьмую длительность, 16 – 16 длительность, 32 – 302 единиц – это длительность. Так что все связано с цифрами. Любая музыка, и лады тоже на все это решается алгебраическим способом, решается. Все эти ходы, выходы решаются алгебраическим, математическим и теоретическим способом решаются. Но мы решаем только звуком, потому что если решать, кстати, до 17 века, и почему мы говорим Бах? Бах все это решал математическим способом. Нумерологию все решали, всю музыку. А потом, когда стали считать, что если будем мы считать символически это цифрами, то любой человек может куда-то войти. И потом прекратили 17 века этот символизм, то есть звуков. Символизм звуков, почему Бах, мы читаем 14 Иоганн Себастьян Бах, если по немецкой цифре означает 14 нота, он скончался. Это его самый последний звук, 14-й. И он не смог до конца закончить свое искусство фуги. Это самое священное искусство фуги. Сейчас мало кто играет, только играет 24 прелюдии фуги только играют. А искусство фуги очень мало. Это одна тема, которую Бах заключил своей вот этой музыкальной монографии «Искусство фуги». Вот. Искусство фуги. А что такое музыка? Искусство муз всего-навсего. Искусство воображения,
искусство инсайта, то есть взрыва своей эмоциональной мысли, мышления музыкального, мы мыслим звуками. Дургон бар булланы, олаты дургон курдук күйістақ анды тоқтағы. Барып бейге ханлык та анды дүдде барыта дургоннан олары бұд. Дургон бар болы да аны бейітігін нақ бұд, дургон соқ болы да бұтысыдан алып бұтысы. Дургон оны күйістақ. Ана мен этепім барым бұл дұрған күрдік, онда бейгі бәбетін, музыкаватын, өйен, профессиональный искусствоны өйен, біліңгі ки верақта жондан білігін сақа музыкатын істеуенектақы, сақа музыкатын күрдік, ити бейгі историк бұтын келдерін тұрғыря бұтын, опера бұтын, балектағы тақытына егі, тоқ бар, аналгыт туак бар санагыт күйүскүт барытын беги эмтиде кыктакпыт эгини шөй туруккада келлер кыктакпыт анан эги музыканы ихтакытына өссө күйсө биле өссө тылгыт эгүт өссө күйренсеп анан сака музыкатын истөө беренин сылжын театрга онна филармонияны истөө беренин туак бар эги туруккут барыты чөлдөнөн инникит эссе күйре дияны. Мақта Владимир Васильевич. Да, о шум танцу. Потом что было здесь? Потом это. Вот это. Ступень. Это Хорзенсин.
передачи его, Афанасия Николаева, Мгм. на целый час о музыке. Мгм. И многие слушали очень хорошо, отзывы были. Доктора прослушали, ваши университетские доктора, профессора услышали, что мы, оказывается, много чего не знаем, не понимаем, оказывается. Вообще, оказывается, в музыке очень много науки связано. Первый раз слышим, говорят, о чем никто нас не говорили, что музыка связана со всем наукой мира. Они, кажется, не поняли. Ну, вот сейчас только начинают понимать, что только музыка связана со всеми науками. О том, что раньше, в 60-е годы, вся интеллигенция была в театре. Мгм. Ни один интеллигент не пропускал ни одного спектакля, драматического и музыкального спектакля не пропускали. Постоянные писатели, постоянно художники, постоянно архитекторы, постоянно профессора в университете все присутствовали раньше. Мгм. Как ни странно. Мгм. А сейчас ни одной профессии, ни одной, редко у кого один-два человека увидишь и до свидания. Все заняты вроде. А в Башкирии не так. А в Башкирии, оказывается, я все 5 лет учился, Мгм. общался башкирской городской интеллигенцией, общался в ресторане. Мгм. Они собираются вечером, и Мгм. каждый свой труд рассказывал, о чем он писал, о чем что делал, какими он занимался. У нас этого нет. У нас общения вообще нет. Негде общаться с интеллигенцией, понимаешь, что кто чем занимается. А там все. Потом мне дали выступить. Я так выступил, все так встали, аплодировали. Как это так? В Якутии еще композитор. Они удивились, как рассказал о своей музыке, якутской музыке, у кого учился, где, что такое музыка и так далее. Они даже аплодировали. Вот, надо же. Музыка.